Re a robisa ka thoko le pina ka baka la sefapano ho feleng ha rona re newa moqhaka lehaeng le ka hodimo. Phuthego go lemisa ka leina la morena wa rona Jesu Kriste, dumelang. Re simolla tirelo modimo gape ka go lebelela peselemo ya ntlha letsatsi, peselemo ya 95 temana ya ntlha go fitlha go ya bosupa, Psalm 95 verse 1 to 7. Yona e bua ka tlhotlheletso ya go dudueletsa modimo fa re bone bisa telang. Letseng morena re ipeleleng lefika la pholoso ya rona, a re tleng fa pele ga sefatlhego sa gagwe ka malebogo, re mo ipeleleng ka dikopelo tsa pako, gonne morena ke modimo o mogolo, ke kgosi e kgolo, mmusi wa medimo yotlhe, yo mateng a lefatshe a le mo seatleng sa gagwe, yo ditlhwa tsa dithaba e leng tsa gagwe, yo lewatle e leng la gagwe, o le tlhodile, le lefatshe le le omileng ke la gagwe, diatla tsa gagwe di le bopile, tlayang a roba meleng, re iname, re khubame fa pele ga morena mopi wa rona, gonne ke ena modimo wa rona, rona re batho ba bofulo jwa gagwe, le dinku tsa seatla sa gagwe, e ketele ka bolutlwa lentswe la gagwe ka jeno. Amen. Ra kwa sefeleng sa thapelo phuthego, Sana 3:4-2. Ha re tla rapela, re utlwe morena, kena dipelong tsa rona, a ha teng morena. Tšhuni ya teng phuthego ke ya go dula le ntate, ke le gopotse fela. Bothateng ba tsela re tla o rapela, re matlafatse tumelong, re kene hodimong. Pesaleme ya bobedi phuthego ke pesaleme ya 40 pesaleme ya 150, Psalm 150, mme yona e re hallelujah. Ke
ke setlhogo sa yona fa re bone buisega ka tsela e latelang. Haleluya, ba ka modimo mo mafelong ga ona ga boitshepo. O bakeng mo lapeng lwa ona ya thata ya yona. O bakele ditiro tse dikgolo tsa ona. O bakeng ka fa bogolong jo bo tletseng jwa ona. O bakeng ka tumo ya dinaka. O bakeng ka haripa le serankure. O bakeng ka moropa le ka dipina. O bakeng ka dikwadi tsa dithapo le ka ditlhaka. O bakeng ka diphapatsana tsa motinyane. O bakeng ka diphapatsana tsa moporo. A tsotlhe tse di nang le mowa di bake morena. Haleluya. Amen. A re tlhabile morena sefela Hosana 6:1. Na ke bo mang moseledi bohong ba tlhotlhorang rolela lebitla ba lesedi ba kganya ba meqhaka dihlohong ka mafolofolo phuthego. Psalme ke ya mashome a robedi le borobongwe, Psalm 89 verse 6 to 10. Psalme e bua ka ga ditshegofatso tse modimo o di solofeditseng Dafita. Psalm 89 verse 6 to 10 fa re bone e buisega ka tsela e latelang. Magodimo a tla boka dikgakgamatso ya gago morena. Le boikanyo jwa gago bo bakwa mo phuthegong ya baitshepi. Gonne ke mang yo lekanang le morena mo go bomorwa modimo. Modimo o boifega mo kopanong ya baitshepi. O mogolo o bile o boisega go feta botlhe ba ba o dikanyeditseng. Morena modimo masomosomo ke mang yo o tshwanang nao. Morena o thata. Boikanyo jwa gago bo mo tikologong ya gago. Amen. Ka nako e phuthego a re galetseng modimo ka go opela sefela ka mo rethetho ka beat jaaka re le mo praise and worship Hosana 168 ya ntlha. Jesu ha o ile wa sia taelo o itse re o hopole ha re ja slallo re ka lebala jwang rato le leholo.
ke lebeletse morena mowa wa me o lebeletse ke bile ke solofela lefoko la gagwe mowa wa me o lebeletse morena go gaisa badisa fa ba lebeletse moso go gaisa badisa fa ba lebeletse moso phuthego a go bakwe modimo e bong ra Jesu Kriste morena wa rona rara yo mo utlwele botlhoko modimo wa kgomotso yotlhe o re gomotsa mo dipitlaganong tsotlhe tsa rona gore re tle re nonofe go gomotsa bone ba ba mo dipitlaganong tsa mefutafuta ka kgomotso e le rona ka rosi re gomodiwang ke modimo ka yona a re shapele modimo matsogo phuthego phuthego peselemo ya bofelo ya letsatsi Psalm 148 verse 7 to 13 Psalm 148 verse 7 to 13 yona e re a di bopiwa tsotlhe di bake morena ba ka morena lo le mo mafatsheng lona dikganyape tsa mawatle le madima otlhe le wena molelo le sefako le semathana le mmusi le phefo ya ledimo le le dirafatsang lefoko la gagwe lona dithaba le dithabana tsotlhe lona ditlhare tse di ungwang le mesetere yotlhe lona diphologolo le diruiwa tsotlhe lona dilo tse di gagabang le lona dinonyane tse di diphuka lona dikgosi tsa lefatshe le merafe yotlhe lona dikgwasana le baatlhodi botlhe ba lefatshe lona makau le lona makgarebe lona batsofe mmogo le bana botlhe a ba bakeleng la morena go ne la gagwe ke lona fela le le godileng borena jwa gagwe bo mo go lefatsheng le mo legodimong amen Hosana 163 phuthego re mo nakong ya lente ra sefapano bona o fega sefateng mopholosi wa me a o lerato le le kaakang go baetsa dibe
Phuthego ka boikokobetso re ntse re eme ka maoto, re dira mmogo the affirmation of human dignity, netefatso ya seriti sa botho, re tla e buisa ba botlhe ka nako e le nngwe ka mafoko a a reng. Amen. Ditemana di le tharo tsa sefela Hosana 28 ya bobedi. O Modimo wa Jakobo o re tsamaise. Re fepuele ke wena ka letsogo la hao. Ore baballe morena le hara meleko ka letsatsi le letsatsi re newe bohobe ka sebaka se rakwa molaong wa Modimo Phuthego o e leng seipone sa gore bontsha fa re tswa mo tseleng re kopa bana ba ema ka maoto fa re buisa molao wa Modimo mme le batsadi ba tlhoye ka tsebe ka gone molao ona ko wa Modimo le rona re bana ba Modimo ba botlhe re ya ko lekwalong la Baroma Testamente e ntšha Romans chapter 13, verse 8 to 10. Romans chapter 13, verse 8 to 10. Yona e re lo fetse tsotlhe tse di tshwanetseng go leswa go sale go ratana fela gonne yo o ratang yo mongwe o dirafaditse molao gonne ditaolo tse di reng o seka wa dira boaka
o seka wa bolaya, o seka wa utswa, o seka wa supa tshupo ya kako, o seka wa eletsa. Le fa go ka ne go le taolo e nngwe e sele, jaaka re itse ka lefoko le le reng, o rate mongwe ka wena jaaka o ithata. Lerato ga le direle motho bosula, ke ka moo lerato e leng tirafatso ya molao. Amen. Bomme le bontate le bana, ka re utlwile molao wa Modimo, a re tlhatlhobeng ditsela tsa rona, re di tlhotlhomise, re boele moreneng. Re opela mokgwa wa Sana 181, wa di jara dibe Jesu se dibe tsa hao, wa lefa melato Jesu e ne e se ya hao.
Sheikh eme ka maoto lekwalo ke la moporofeta Jesaya mme mo mosong ono re bona mafoko a modimo fa ono kgalemela batho ba ona o re le fa lo tsholetsa mabogo ke tla lo buipela matlho le fa lo ka ntsifatsa dithapelo ga nkitla ke lo utlwa gonne diatla tsa lona di tletse madi tlhapang le itsheke tlosang bosula jwa ditiro tsa lona fa pele ga matlho a me lo bake go dira bosula ithuteng go dira tse di molemo batlang tshiamo thusang yo gateletsweng siamisetsang lesiela emelang motlholagadi mo tshekong tlayang he a re sekisanyeng go bua morena le fa dibe tsa lona di hubitse jaaka madi di tla seufala jaaka semathana le fa le tse di khibidu jaaka letsoku di tla nna jaaka boboa jwa nku fa le rata go nkutlwa lo tla ja molemo wa lefatshe mme fa lo gana lo ganetsa lo tla jewa ke tšhaka gonne molomo wa morena o buile jalo amen phuthego ya modimo e rategang o ne a belegela maleo a rona ka boene ka mmele wa gagwe kwa sefapanong gore rona re nne ba ba tswileng ntlheng ya boleo mme re tshele le tshiamo lo fodisitswe ka dintho tsa gagwe gonne lo le ntse jaaka dinko tse di timetseng mme jaanong lo boetse go modisa le molebeledi wa moya ya lona ka ga jalo phuthego a dipolele mmogo boipolelo jwa tumelo ya bokeresete mongwe le mongwe ka molomo wa gagwe a ikutlwa ebile a ikutlwisisa ka mafoko a a reng ke dumela Amen. Hosanna 2:5-9. Ntate ne pelonolo e lakatsang tlhweko ne le moya o motjha wa sebelebele.
Morena o itshwarela maleo a gago otlhe, o fodisa makoa a gago otlhe, o golela bophelo jwa gago mo tshenyegong, o go rwesa bopelotlhomogi le mautlwe le botlhoko mo tlhogong. Phuthego ka ga jalo a re phaphatele Modimo matsogo. Re a kwa tumedisanong Phuthego ba re bangwe ba ile ba tshola baeng le ba sa itse. Ka ga jalo a re dumedisaneng le ba ba re tšhaketseng gompieno re ba dumediseng. Hosana 431 teng sefapanong ke bone Morena thuto ya dibe tsa ka e tlositswe fa re dumedisana Phuthego.
Phuthego re lebogela bophelo ka ga jalo modimo o tshwanetse ke tlhompho le thoriso a re mphaphate le matsogo Phuthego. Re a kwa nakong ya lefoko mo tshimologong lefoko le le teng lefoko le na le modimo mme lefoko e ne le modimo ka sebaka sena modimo o tlo bua le rona Phuthego o romile our elder student minister Elder Mahlangu o tla go tsaya serala mme o tla ba tsamaya le Elder Leo a motolokela a re fa ba ipaakanya Phuthego re galetse modimo Hosana 159 mmele pelo le moya botho kaofela ke o bela tsona ke di tella wena.
si ki ho sebeletse esihlabelo saka ki inagasi ele Jesu murena waka oh se Amen. Amen. Puteho e halalelang. Congregation of the Lord, Dumeleng ke le dumedise mabitsong a mararo, allow us to greet you in the true names, e leng la Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo Moya o the halalelang. name of the Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ke rata ho nka monyetla ona ho dumedisa lekgotla le ho leboha monyetla. Let me take this opportunity to greet and thank the Church Council. Ke lebohe le moruti Monhla le mmamoruti Monhla in We absentia. would also like to thank Muruti and Mamuruti le haba se teng Hore ebe ba mphile monyetla ona wa hore ke eme pela lona. for allowing Mema Hlangu to stand before you this morning. Ke abelane le lona lentswe la Modimo. Share the word of God. Jwale le ka mehla ha ke tlwaetse ho tjho, it is truly an honor. As usual, as she used to say, ke honor ho yena. Ke monyetla o motle o fuweng. Phutheho pele re ka kena lentsweng la letsatsi. Before we can go into the scripture of today, Ke rata ha re ka mema Modimo hore a tsamaye le rona may we invite God to walk with us ka thapelo. in prayer. A re rapeleng re eme ka maoto. Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo Moya o halalelang. Wena ya kalletseng maru. Wena ya kalletseng dinaledi le dintho tsohle tse hodimo. Seabi sa mahlonolo, mmupi wa lehodimo le lefatshe. Jehova o re tsositse hoseng, wa re fihlisa nqalong ena. Hore re tlo abelana lentswe la hao Jehova. Nako e se e fihlile. Ntsha bonna Jehova ho kene buena. May I decrease as you increase, O Lord. Dula dipounameng tsa ka Jehova. O tjhisise leleme la ka ka moya o halalelang. Hore ha ke aba lentswe la hao leo le beileng pelong ya ka Jehova. Le finyelle pelong ya le ha le e mong fela ka tlung ya hao. Hobane wena Jehova o buile, nna le kgabunyane la hao ka mamela. Bua le toloko ya ka wena Jehova. O monatlafatse wena Ntate ya matla ohle. A kgone ho fitisa ditaba ka mokgwa di beuweng ka teng Jehova. Mo fe matla Jehova. Mo fe discernment, O Lord. O mo fe le wisdom. Ka lebitso le matla la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Amen. Ke a leboha Phutheho. Thank you. You may be seated. Lentswe la rona tsatsing la kajeno. Our scripture reading this morning, Re tlo le fumana testamenteng ya kgale. we are going to find it in the Old Testament, Buka ke yona ya ho qala. from the first book in the Bible, Buka e buang ka tshimoloho ya dintho tsohle. the book that talks of the genesis of everything. Buka ke yona ya Genese. It's the book of Genesis. Re tlo bala kgaolong ya 44. We are going to read from chapter 44. Ho tloha temaneng ya 30 We will start from verse 30 ho fihla ho 34 up to 34. Genesis chapter 44 from verse 30 to 34. Genesis, kgaolo ya mashome a mane. Ubu ehle monghadi. Ubu ehle monghadi. Lena unta untume musebetsi
mosebetsi ke ho esihlabelo saka hlabelo saka kina kasi Jesu morena waka Jesu morena waka osi amohele. Ha re le fumane ke tla kopa e mong a mpalle ka leleme la English, e mong a mpalle ka leleme la setso. Genesis 44. Hallelujah. Yona ha re ikreile e baleha ka tsela e ka leleme la Sekgowa. It is so now if the boy is not with us when I go back to your servant my father, and if my father, whose life is closely bound up with the boy's life, sees that the boy isn't there, he will die. Your servants will bring the gray head of our father down to the grave in sorrow. Your servant guaranteed the boy's safety to my father. I said, if I do not bring him back to you, I will bear the blame before you, my father, all my life. Now then, please let your servant remain here as my Lord's slave in place of the boy, and let the boy return with his brothers. How can I go back to my father if the boy is not with me? No, do not let me see the misery that would come on my father. Ke a leboha. Amen. Ka Sesotho e baleha tjena. Mme jwale ha ke kgutlela ho mohlanka wa hao. Ha ke kgutlela ho mohlanka wa hao ntate re sena ngwana eo moya wa ntate o kgomarelaneng le yena wa hae. E tla re ha a bona hoba ngwana a siyo o tla shwa, mme e tla ba rona bahlanka ba hao re theoseditse moriri o moputswa ho mohlanka wa hao ntate a rona nqalong ya bafu ka bohloko. Hobane ke le mohlanka wa hao ke itlamile ho ntate ka ngwana kare e kare ha ke se ke mo kgutliseditse ho wena ke tla ba le molato ho ntate ka mehla. Jwale he ke a o rapela ke le mohlanka wa hao nke ke sa le bakeng sa ngwana ke be mofo wa morena, mme ngwana a kgutlele le bana babo. Hobane nka kgutlela jwang ho ntate ke sena ngwana eo? Oho, ke se ke ka bona mahlomola a tlang ho hlahela ntate. Ke a leboha. Amen. Jwale he ke a o rapela. Now I pray unto you, Ke le mohlanka wa hao. me as your servant, Nke ke sale bakeng sa ngwana. may I remain just for the sake of this Ke be child, mofo wa morena. so I can be the servant of my Lord, Mme ngwana a kgutlele le bana babo. so the son can go back with their siblings. Jwale he ke a o rapela. Now I pray unto you, Ke le mohlanka wa hao. me as your servant,
nke ke sale bakeng sa May ngwana. I remain just for the sake of this Ke son. be mofo wa hao May I be morena. your servant, my Mme Lord, ngwana a kgutlele le bana ba so the child can go back with their sibling. Botsa tshepo ya ka. Tshepo ke tla re ke Jesu. Ke tla re ke Jesu. Ke lapetse. Ke lapetse o moaka. Baratua moreneng, Brothers and sisters, re iphumana re le nakong ya Lente, we find ourselves in the time of Lent, kgweding ya lerato. in this beautiful month of love. Lefatshe kaofela le ne le keteka The lerato. whole world was celebrating love. Ba ne ba keteka ka mabokoso a di-chocolate. Was celebrating with the boxes of chocolates. Ba bang ba rekile tsona di-5 roses kapa di bitswa eng na. Some bought the flowers or roses, Empa lentswe la Modimo but the word of God. le re isa tulong e tibileng. It takes us to a deeper place. Le re isa ho Genesis 44. It takes us to Genesis 44. Mo re fumanang hore love is a sentiment, This is where we find that love ke maikutlo. and love is not a sentiment, but it is a substitution. Ebile ke ntho e tlosang e nngwe e kenya e nngwe. Pele re kena ditabeng tsa letsatsi, Before we can go deeper into today's scripture, e re ke le fe background ya lengolo lena le re le badileng. let me give you the background or letlamorago la lengolo lena. Phutheho e halalelang. Greetings, brothers and sisters. Buka ena eo re badileng hoseng ha tsatsi la The kajeno book that we have read this morning, e fumaneha testamenteng ya we kgale. find it in the Old Testament. Mme yona ke buka ya pele ya dibuka tse ngotsweng ke Moshe. It is the first book that has been written by Moses. Buka ena ho ya ka baqhaqholli le bangodi ba Bebele. This book, according to the Bible scholars, Ba re o e ngotse pakeng tsa 1440 le 1400 BC. it is said that it has been written at the time that Moruti has already said. Buka ena o ne a e ngola nakong eo ba Israele ba neng ba le lehwatateng ba tswa Egepte. He was writing this book while the Israelites were in the wilderness. They were coming out of Egypt. Lebaka la hore Moshe a ngole buka The ena main reason why Moses wrote this book e ne e le hore a kgone ho kgetholla le ho tsebisa ba Israele nakong eo it's so that he could isolate and to divide the Israelites and to let them know at that time that hore bona they are the chosen generation. hore bona ke ba kgethilweng. Le ho ba tsebisa hore ke ba leloko la Abrahama, Isaka le Jacob. And also to tell them that they are from the lineage of Abraham, Isaac, and Jacob. hore re utlwisise Genesis 44, For us to be able to understand Genesis 44, re tlamehile re utlwisise tsa ntlo ya Jacob. we need to understand the issues of the house of Jacob. Buka ena e leng the book of beginnings. This book, eleng buka ya qaleho, E re bontsha lelapa le aparetsweng ke favoritism. it shows us the family that is entangled in favoritism kapo ho ratuwa ho feta ba bang. Lelapa le nang le jealousy ka hare. The family that has jealousy mohono. Lelapa le nang le human trafficking. The family that has human trafficking.
dilemong tse fetileng In the previous years, sebe se ile sa iponahatsa we could see the sin. when the brothers sold Joseph into Habo slavery. abuti ba rekisa moena bona e leng Joseph. Bana ba bo Josefa ba tswela pele ho phela ka leshano. The siblings of Joseph, they continue living a lie. Ba phetse ka leshano lena ka dilemo-lemo. They continue living this life for many, many years. Ba bolelletse ntate wa bona hore Josefa o harotse ke sebata. They told their father that Joseph has died, he has been eaten by the lions. Empa jwale re kopana le Josefa. But now this is where we meet Joseph. E se e le mmusisi naheng ya Egipte. Now he is now in authority in Egypt. Re kopana le Josefa a ba leka. Now we are seeing Joseph is testing them. Ke a bona ntate Hlongwane We can see that Hlongwane, o re mama Hlangu o bua ka eng? he's asking himself, what is it that you are talking Rona about? re nahana hore re mona nakong ya lente kgweding ya lerato. Our minds are thinking we are already in the Lent time and we are in February, the month of love. Phutheho ska sala. Congregation, do not be left behind. Tsamaya le nna. Walk with us. Kgaolong ena ya 44 From this Phutheho, chapter of 44 that we have read, re bona mohlolo. this is where we see a miracle. Empa ona ha se mohlolo o tshwarehang ka letsoho. But now it's not a tangible miracle. Ona ke mohlolo wa pelo e fetohileng. It is a miracle of a heart that has Ha o transformed. sheba bukeng ena ya When you Genesis look at this book of Genesis, ho chapter 37 from Kgaolo ya mashome a mararo re metso e supileng, kopana le Josefa mora wa Jakobo this is where we meet Joseph, who is the son of Jacob, ya neng a ratwa ke ntate wa hae. who was the beloved of his father. Bale ya hae ya tsejwa ho thwe o ile a fuwa the coat of many colors. His tale is well known. Ke mona mo ho thweng o ile a fuwa kobo ya mebalabala. Sena sa baka hore bana ba bo ba be le jealous. This is what has caused the siblings to have jealousy. ho ba le mohono. Ke ntho e ke reng ntlo ena e ne e na le favoritism ebile e na le jealousy. This ka is hare. why Muruti is saying this house was one that had favoritism as well as jealousy. Ya baka lehloyo ho Josefa hore bana ba bo ba monke ba mo rekise ha ba qeta ba bue leshano. And then it created hatred between him and his siblings. They took him and sold him, and then they came to the father and lied. Ha o theosa ka yona buka ena When you continue reading it, ho chapter 39 o fihla ho 41 from chapters 39 up to 41, Josefa ke lekgoba. this is where we see Joseph being a slave. Empa lekgoba lena le fetolwa le a nyoloswa ntlong ya Potifa. But now this slave is being elevated at Potiphar's house. Re sa re shebile taba tseo While we are looking at what is happening, re kopana le Josefa a se a le toronkong now we see Joseph is now imprisoned. a tshwaretse molato o a sa o tsebeng He's a sa been o etsang. imprisoned and accused falsely. Ha ntse a le toronkong While he jwalo was in prison, ke mona mo a kopanang le the cupbearer and the baker. this is where we see the cupbearer and the baker. Dintho di a fetoha Now jwale. things start to change. Re bona a se a kopana le Faro ka sebele. Now we see him meeting Pharaoh. Ya ba ho a fetoha hape. Now things change E again. ba mmusisi wa Egipte. Now he becomes the governor in Ke a Egypt. nahana hore re ntse re tsamaya kaofela. I think we are still following. Ha re fihla chapter 42 le 43 Now when we get to the 42nd and 43rd chapter, komello lefatsheng ya baka hore bana ba bo Josefa ba tle Egipte. now there was drought, and then the siblings of Joseph, they were forced to go to Egypt ba tlo batla koro. to come and look for wheat. Athe Josefa mo a leng o tla ba bona. Then Joseph, wherever he was, he saw them. Hobane ke a nahana hore ha o le motho bana beno wa ba tseba. Because I know that when you are a person, you know your siblings. Empa bona ba le ba se ba sa mmone. But they couldn't recognize him Hobane maemo a hae a fetohile. because of the situation that has now changed. Yaba wa ba leka. Then he tested them. Yaba o kwalla Simeone kgetlo la pele. Then he
took his sibling Simeon and then he locked him up the first time. Kgetlo la bobedi ho chapter 43. The second time in chapter 43, Ba khutla le ngwana ba bona Benjamin. they come again with their other brother Ngwana Benjamin, ba bona ya monyenyane their youngest brother, ka taelo ya Joseph. with the instruction of Joseph. A pheta hape a ba leka. And then he also tested them for the second time. Jwale ke mona mo re leng teng. Now this is where we are now, Ho chapter 44. in this chapter 44. O kentse senwelo sa silivera He has taken the silver cup mokotleng wa Benjamin and yena put a it in monyane. Benjamin's bag. the Yaba youngest. senwelo se a fumanwa. And then the cup was found. Jwale ho ya ka molao Now, according to the law, Benjamin tshwanetse e be lekgoba la Joseph. Benjamin was then supposed to be the servant of Joseph. Yaba bana ba bo ba itabolela diaparo. Now, their brothers, they took off their Ha ba clothes utlwa and taba teared them tsena. when they heard these news. Verse 33. And now we are in verse Ke 33. mo re dutseng teng. This is where we are today. Re utlwa ngwana bo Benjamin We are listening to this brother of Benjamin. o re jwale he ke a o rapela ke le mohlanka wa hao. He says, now I pray and beg you as I am your servant. Nke ke sale bakeng la ngwana. May I remain just because of the son. Ke be mofo kapa lona lekgoba la morena. May I be the servant or the slave of the Mme king, ngwana a kgutlele le bana ba. so that this young one can go back with their Ha re siblings. ya re lebile sefapanong. As we are going towards the Ha cross, re ya re lebile Golgotha. as we are going towards Golgotha, Mohlodithero wa letsatsi the theme of ke today, horeng take me instead. this is saying, "Kuka nna ho ena le hore o nke e A mong." sacrificial love. Lerato le nang le boinehelo le boitelo. Baina le dikgaitsedi. Brothers and sisters, Juda eo e leng yena ya rekisitseng Josepha many years ago. Jude, who is the brother who sold Joseph dinakong tse dilemong tse fetileng tse Kajeno ngata. ke yena ya inehelang. Now today he is the one who is sacrificing. Now, Sena brothers and sisters now sena ba ena le se re dikgaitsedi. bontsha hore repentance is in action. It shows hore ho fetoha kapa ho fetola ha pelo ke ntho e etsuwang e ntse e Ka tsamaya. hoo re keke ra bala Genesis 44 Now we can't just read Genesis 44 re be re sa bone Jesu Christ. and then we don't see Jesus Christ. Judah offered himself so that Benjamin could go free. Judah o ile a inehela hore ho mpo ho lokolwe ya monyane e leng 1,000 Benjamin. years later, Dilemong tse ngata-ngata we tse see atamela ka morao Jesus moo. of Nazareth Now re bona Jesu Kriste wa Nazareta standing in front of a different judgmental chair. a eme ka pela baahlodi ba bang ba Johanne fapaneng. 15 from verse 12 to Ho 13. tloha ho Johane 15 ho tloha temaneng ya bo 12. E re molao wa ka ke hore le ratane jwalo ka ha ke le It ratile. says, my law that I give you is that you should love one another the same way that I loved you. E re ha ho motho ya nang le lerato le fetang le ya tellang motho ya lelapa. Just like you are the head Hore of the take house. me instead. Then you say, nka nna ho na le hore Bontshe your nkena. sacrificial love. Show your sacrificial lerato leo la boitelo. Hobane potso e nngwe fela e ke nang le yona. Because here is the one question that Hore Bruce wena o le ntate wa Acacia. you as a father inside the temple of Are you Acacia. willing to move away from your pride? Now o ka dumela hore na o na le maikemisetso a hore o ka tloha hore pride ya hao na. Are you willing to move away from your ego? Now o ka tloha ho itjwetseng ha hao hore Jwalo wena ka mang. monna. Just like a father. Are you ready to offer yourself Na o ka kgona ho inehela na o itele na. as a sacrifice for the love of your brethren and for your Father in heaven? Ka boitelo la lerato le o nang le lona la bana ba heno le ka lebaka la modimo wa ntate wa hao a leng Ho lehodimong. lona bomme ba ka, To us, my mothers, lona mekokotlo. you are the backbone. Mekokotlo e seng ya kereke The fela. backbone who is not just for the Le church. mekokotlo ya di communities where you are The coming from. backbones of the communities Le moo re dulang teng. mekokotlo ya di family tsa The lona. backbones of your families where you come from. Dithapelo tsa lona. Your prayers, Ke tsona tse emisang kereke they are ena. the ones that make this church to Hobane stand you have strong. shown your sacrificial love. Because o bontshitse lerato la hao le nang le Le boitelo. inehetse, la itela. You have sacrificed and then you have devoted your La lives. re, we will follow the cross. You said re tla latela sefapano If sena. needs be, we will carry this cross.
haebe ho hlokahala ebile re tla se jara La re sefapano se. Modimo, take me La instead. re Jesus Christ nka nna hona le hore o nke ngwana Not yeso. on my church. E seng ka kereke ya ka. E seng ka community Not ya ka. with my E community. seng ka family E ya seng ka. ka lelapa You la have ka. stood for the test of O ile time. wa ema ho le La re, thata I ho le will fight boima. for everything. Wa re ke tla lwanela ntho e nngwe le That nngwe e is tlang. sacrificial Ke love. lona lerato leo le nang le boitelo. Lona young people, You the young ones let ba us learn banyane. from the mistakes of our brothers and sisters. Ha re ithuteng ho mathata a re bileng le ona le Remember- bo abuti ba rona ba bileng le ona. Remember that through Christ Jesus, Hopolang hore ke ka Jesu Kriste fela you can be a generation eo le ka bang moloko that chooses sacrifice over o selfishness. kgethang boitelo hona le hore le be selfish. One day, just say, take me instead. Ka nako e nngwe a ko o itele fela o re o ka mpa wa And nka leave nna. my friends. O tlohele motswalle wa And ka. leave my family. O tlohele family ya Take ka. me O nke instead. nna hona le ho. Ha ke qetela baratuwa moreneng. In conclusion, brothers and sisters, Bekeng ena kapa kgweding ena ya lerato. in this month of love, In this season of Lenten, sehleng sena sa lente, lerato le a botsa. the love is asking us. Le re ke mang ya nthatang? It asks, who loves me? Le re ke mang ya It nthatang? asks, who loves me? Empa Genesis 44 yona But now Genesis 44 ha e now, botsa e re, when it asks, it says, for whom am I willing to suffer? ke mang eo ke itellang hore nka sotleha lebakeng la hae? Ha o ntse o kganna o tsamaya a ka sia mona. As you were driving around in Acacia, Bekeng ena hopola and fela this hore week, just remember that you are carrying the silver cup of grace. o jere kopi ena ena le silifera ya mohau. Lerato la nnete le ka o bona ha o le mathateng. True love can see you when you are going through Ha le trials o and bona o tribulations. le mathateng le re molokolle. When it sees you and then it says, And free take them. me instead. O nke nna hona le hore o nke yena. Hopola hore you are carrying your own verdict. Remember that you are carrying your own verdict. You are not pleading your own case. Ha o ikopele ho molato wa hao. Someone has stepped already on your behalf. Hona le motho ya ileng a ema lebakeng la hao kapa legatong la hao. Lentswe le re, the Son of Man has not come to be served, but to serve. The scripture says, Mora Modimo ha ya tla hore e tlo ba morena, empa o tlile hore e tlo ba mohlanka. And to give his life as ransom for many. A tlo itella bophelo ba hae hore a botelle ka lebaka la Ha rona. re ya re lebile Pasekeng. As we are going towards Easter, Hopola the ultimate sacrificial love. just remember lerato la boitelo le Ha qetellong. Jesu a ne a re shwela sefapanong. When Jesus Christ was dying for us on that Ha cross. Jesu a ne a shapua all those stripes in his body. When Jesus Christ was being Ka tormented, baka la lerato leo a nang le lona ho just nna because le of the wena. love that he has inside him. Hopola lerato la mmae Maria. Just remember the love of the Mother Ha Mary, ileng a tsamaya le ena tsela eo a e who has tsamaileng. walked and journeyed with him in that route. Jesu Kriste o ile a tshoa. Jesus Christ has sometimes been scared, Fela qetellong a hopola but at the end of the day, he hore remembered lefatsheng mona o that tletseng. here on earth, what did he come here Lentswe for? le a tjho ho Johane 3 verse 16. The scripture says from John 3 verse 6, Le re, for God so loved the world it says, "Hobane Modimo o ratile that he lerato gave hakalo, his only begotten o son, file a re fa mong ra wa hae e leng yena a tsotseng a le whosoever nosi, believes in him hore e mong le e mong ya dumelang ho may yena not perish a tle se ka timela, but have eternal a tle a be le life. bophelo bo sa feleng." Wena o rata mang? Now who do you love? Are you willing to be a sacrifice for your Na o brethren? ikemiseditse hore na o Ntate itelle wa ngwaneno ka, are you na? willing to sacrifice that Mercedes Benz My S-Class? father, na o ikemiseditse ho itella koloi ya hao Ela na? a black on black with leather white Koloi seats. ya hao ya selailai e nang le leather Mme ka wa ka, are hare. you willing to sacrifice your red bottoms? My father, my mother, o na o ikemiseditse hore o ka nehelana ka dieta tsa hao tse Or ntle na? take me Ebe instead. o re o ka mpa wa nka nna hona le hore o nke wa Take Yesu. me O instead. ka mpane wa nka nna hona le hore o nke wa Motjha, are you Yesu. willing to sacrifice Youth, are you willing hore o itelle Wi-Fi na? ela ya ko ntlong ha The mama a re- Wi-Fi at home. ha mama a re ngwanaka a skisi o ka se kgone ho bona TikTok ka jeno. When your mother says, today I'm going to switch off the Wi-Fi, you can't see TikTok today.
Ana, are you willing to say, I understand, Mama? Na o na le boitelo be ba hore ho lokile mama ke a utlwisisa. Unke Bibele instead. Then you instead take your And Bible. read it and hear what the Lord is saying to O be se you. o e bala o utlwe hore na seo ntate Modimo a se buang ho wena o reng. Jesu arata basa mo rating. Jesus Christ loved those who don't love him. Ashwela those who are not deserving. He died for batho ba neng ba sa hloke ho shwelwa. Hobane the ultimate salvation, Hobane qetellong ya qetello pholoso it begins when someone says, e qala ha motho e mong a re take me instead. ku ka nna hona le ho. Take me instead. Ku ka nna hona le hore o nke wa Leo ke heso. lona lerato la nnete. That is the true love. Amen. Amen. Ke a leboha Phutheho. Ke tlo kopa moithaopi a le mong fela eo lentswe le buileng le yena tsatsing la kajeno a le felehetse ka thapelo. A rapeleng. Morena le Modimo wa rena papa ka lebaka la morena Jesu Kriste. Wena senatla sa lehodimo. Wena ya ka letšeng maru. Modimo ya lokileng. Wena a faithful God. Wena Modimo ya sa hloleng ke letho. Modimo ya lokileng re a o phahamisha this morning because you deserve all the praises and all the honor. Modimo wa lokileng re tšea dithetho ka moka ka baka la gore di a go swanela. Morena le Modimo wa rena re tla pele ga sefatlhego sa hao. Ebile re tla pele ga trone ya hao Modimo wa ka e tukang mollo. Morena le Modimo re a tseba gore ka mehla le mehla morena re a go šitela. Empa le hono re rata gore o re tshwarele dibitša rena. O re tshwarele mo re ka be re sa gata botse morena. Morena le Modimo wa rena bana ba hao ke ba ka hare ho tempele ya hao ya Akashia. Re leboga Modimo wa lokileng ho re tlisha le go re tsoša Modimo. A ra tsoga ka baka la matla a rena, re tsogile ka baka la mohau wa hao. Re a leboga Modimo ka baka la lekgabunyana la hao, Minister Student Mahlangu. O ile wa ntšha mollo wa hao wa beya lemeng la hae gore e tle e be yena a re fang dijo tša moya. E be yena a tle a re rutang ka sacrificial love. Lerato le re le bonang o ile wa re fa le rena Modimo. O ile wa re fa lona o bone go le matshwanedi morena a lokileng. Gore all our things has been paid for. You paid it all Modimo wa lokileng. Ka lerato le le kakang morena.
empa rena re go bušetša eng kgoši ya leloko la Juda morena wa rena re go bušetša eng ka gare ga lerato le lekaka morena le modimo wa rena re rata go kgopela morena re re papa lerato la hao a lebe reflective ka ro kereke ya rena modimo wa lokileng a lebe reflective in our ministries modimo wa lokileng a ebe lerato le le tletšeng ka gare ga di-ministry tša rena modimo because re a tseba gore ka re batho ba nama sometimes a re gate tšona modimo mara ka baka la lerato la hao Kreste Mmabaledi ka baka la lerato la hao e kile wa le bontšha ha o thagišiwa koteng ya sefapano re re a ebe lona le tlo re tlhatswang in our ministries modimo wa lokile lerato la hao a ebe lona le bonalang in our workplaces modimo wa lokileng because it's areas mo maphelong a rena tše e leng gore we are struggling a lot modimo wa lokileng a ebe lerato la hao le le bonagalang in our families modimo wa lokileng a ebe lerato le le bonagalang in our marriages modimo wa lokileng a ebe lerato le le bonagalang modimo wa lokileng in our communities papa a ebe lerato le le bonagalang modimo wa ka ra maphelo a rena modimo ge ile wa sacrifice ka mogo modimo what is it that you cannot do for us morena le modimo wa ka papa le khotla la hao ke le Kreste Mmabaledi le tlhomphehileng le o le kgethileng modimo re rata gore papa madia a hao a ile a rotha sefapanong sa Golgotha a ibe ona a rothelang le khotla la kereke le ba matlafatše o ba fe botlhale ba o gona go leader as they are the leaders and they are the governors of this church modimo wa lokileng re rapella modimo wa ka all the ministries modimo ka le ketapele ya yo tsona re re modimo ka ba fe matla ba fe botlhale ba o gona go leader heavenly father ke rapella le tlhogo engwe le engwe e leng ka re ho tempele ya hao le ditlhoko tša bona modimo wa lokileng ke re papa a ibe wena o phadimišang sefatlhego sa hao ka gara each and every one wa leng ka re ho tempele ya hao mesi ya go loka bana ba rena ba thomile ka 2026 ka ratlas ya 2026 ka ra marematlou modimo wa lokileng re re sepela le bona wena kgoši ya kgalalelo a ibe wena o fumigata madi ya hao ka re o di-classroom tše wa tsenang ka tšona ka re o ma-teacher a tlabe a ba ruta modimo wa lokileng a ibe wena o ba etelelang pele senatla sa lehodimo le bana ba rena ba e leng gore ba sa nyakana le di-space le batswadi ba rena ba e leng gore ba sa nyakana le tšhelete ya registration modimo wa ka ga ibe wena o phadimišang sefatlhego sa hao because modimo wa ka ga ona go tlhole ke letho Kreste Mmabaledi wa go loka modimo wa lokileng re rapediša le ba ba lwalang ba ba paletšeng ko o tla ka ra tempele ya hao re re amadi ya hao modimo wa lokileng le mmele wa hao ile wa thagiswa koteng ya sefapano a ebe bona ba kry-ang supernatural healing modimo wa lokileng ba thobolle mebele ya bona from the crowns of their head to the soles of their feet ba kry-e pholo morena wa rena ya lokileng re rapediša le moruti wa rena Dr. Reverend Montla le mamoruti Montla modimo wa lokileng in their mission and their vision of this church modimo wa lokileng e re o ka ba fa botlhale le maatla a o kgona go leader modimo wa lokileng re understand our leadership is not easy papa but re a tseba gore modimo wa ka baka la maatla a hao a ile wa theoša modimo wa lokileng dilo ka moka di tlo sepela botse o kile wa re šia le moya o mokgethwa gore e tle e be ona o sepelang le rena ka dinako tsotlhe e tle e be ona o re leadang heavenly father o tle e be ona o tlo re sepedišang ka gare ga maphelo a rena Kreste Mmabaledi re a leboga he se re lebile Golgotha re lebile ka nakong ya lente modimo wa lokileng remind us who you are in us modimo wa lokileng remind us gore modimo wa ka dilo ka moka di thoma ho wena dilo ka moka di fella ho wena senatla sa lehodimo e re tswa ka hare ho this period modimo wa ka re tswe re le renewed re tswe re le refreshed re tswe re le batho ba bantshwa modimo ya lokileng Kreste Mmabaledi tsotlhe ka moka morena ke kgopela ka lebitso la Kreste Jesu wa Nazareta amen Amen.
Ke a leboha Phutheho, ke a leboha. Ke kopa ho nka marapo ke a kgutlisetse ho lekgotla, ke a kgutlisetse ho SMFA. Ke a leboha. Malum,